Mına tuğanlar biz Fırkateyit komandabız. Бұл жақ өкмөттөн бизге адамдар беришти. Бизге мынтип колкаптарды, каптарды берди. Ар биринен мына колкаптарды алышты. Биз ошол өкмөткө Атыбек айыл өкмөтүнө салым кошолу деген максатта бүгүн базар экен. Ошо жөн эле дем албастан жашаган жерибизге пайдабыз тийсин, элдерге пайдабыз тийсин. И башка бирөөлөргө да кичине үлгү болойлу деген максатта ошо жолдо таштандыларды терип, ошо каптарга толтуруп, ошо жашаган жерибизге, өкмөтүбүзгө жардам берели деп чечтик бүгүн. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Ар дайым ушундай бир тазалыкка көңүл буруп, тазалыкты өзүбүздөн баштап жүрө берели туугандар. Жакшы иштерди үстүндө жүрө берели ар дайымчы. Мына абабыз биздин балдар ушу таштандыны баштадык. Абаз 200 сом болсо да берди, мына суп ичип коесуңар деп. Рахмат аба, Аллах разы болсун. Рахмат деп коелу жигиттер. Мына жигиттер челлендж башталды. Таштанды териш боюнча бүгүн 28 декабрь 2025 жыл. Мына таштандарды терип балдар. Бекаттын центринен таможня жакка карап кетип атабыз буюрса. Наркы бетте дагы 4 бала бар. Териш аларды. Bir kap болып қалды. Ол жақта таштанды көп екен да. Жігіттер қызмат қылыш қандай екен? Жеріңерге. Жақсыбы? Мықты инсан болғыла. Біз мына таштандар теріп, таштап қойышқанда адамдарчы. Hem көбінше жаш балдар қылады мұнша. Андай инсан мына пивон идиштері тұрады. Чоңдарды ле қылады да мына. Martı толтырып салышты астагфирулла. Жигиттер биз таштандын тердик, таможняга чейин. Бир аз үшүп калды эле балдар. Чай чайлып кирдик. Акам дагы бизге мынантип 1000 сом берип атат. Албай эле көнбөй акам дагы ана өкмөттөн келишти. Биз балдар чай ичип койсун деп чын жүрөгүнөн 1000 сом берди. Аллах разы болсун чоңдорубуздан амчы. Soğukta üşüp tüm baymına meynet kıldınlar. Rahmat çok meynetinlerge. Razı olacak biz dağı. Çok rahmat. Allah buyursa cuma sayın hareket kılavuz. Bolsa 2 cumada biri taştan tergene çıkaz. Yemi cide jaka jolsa moş bir şey joluna çıkaz buyursa. Gözünüzde kösömelde olasıdır ha. Rahmat çok sizge. Allah razı olsun.